Reyno, Ray, Ronnie, Jose Flores, Cesar Biscocho, Jonicia, Emilio, Cornelia, Serafin, Rosalinda Ibarra, Gloria, Martin Manalili, Maria Victoria, Ruben Manalili, Sani Diaz, Tomas Diaz, Remio Garcia, Angelina, Mariano Malyari, Esperanza, Eusebio, Arsenia, Irene, Jose, Apolonia, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Among Damasohinko, Miguel, Maria, Juliana, Corazon, Pablo, Maria, Victoria, Marcelo Gilas, Pablo, Mirna David, Irene Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Eduardo Lopez, Benedicto, Arsenia, Epifanio, Maria Hinco, Maria, Arsenio, Jerry, Angel Cruz, Carlos, Niña Carlos, Pedro, Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Virginia, Felix Cuenco, Aurea, Nestor Chomico, Ricardo, Bernardo, Roberto, Agustin, Eduardo, Diosdado, Melanio, Elena, Lucila, Corazon, Ernesto David, Castor, Aurora, Maria Luisa, Maribel, Elpidio, Agapita, Ricardo, Marianito, Willie, Eleuterio, Martina, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Honorata, Ruben, Elena, Reynaldo, Saturnino, Eulalio, Victoria, Angel Sr., Peregrina, Lucrecia, Antonio, Isidro Corazon, Enrique, Jennifer, Randy, Rafi, Feliciano Sr., Feliciano Jr., Modesta, Erlinda, Luis Corazon, Emmanuel, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Agustin, Flora, Lonet, Lilita, Abelardo, Carlito, Pablo, Angela, Carlos, Jacqueline, Tim, Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Jomi Layog, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Nicolas Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Hermenihilda, Marivic, Antonia, Hermino, David, Martin, Dominica, Pablo, Victor, Melquiades, Belen, Benicio, Corazon, Roberto Sr., Loretta, Rodolfo, Roberto Jr., Nicolas Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Hermenihilda, Marivic, Antonia, Aurora, Jose Nuki, Manuel, Hil Domingo, Esmelinda, Malayo Pinlac, Caleb Lorenzo, Nicolas Iluminada, Corazon, Presi, Glizaria, Andrea, Francisco, Marvin, Jesus Soriano, Jose, Salvadora, Juan, Severa, Mariano, Maria Luz, Lucila, Kenching, Lorenza, Roberto Huang, Homer Garcia, Roel, Guillermo, Victoria, Nel, Lucina, Marcelino, Joscona, Primo, Maria Alfonso, Maxima, Raimundo David, Crisanta Roxana Aguilar, Norberta, Dominga, Angelina, Aaron Gabriel, Julian, Anastasia, Carmelito, Rosario, Maximo, Glenn, Marcos Jr., Marcos III, Jose, Juanita, Nora, Renato, Victor, Isabel, Lazaro, Rosalia Roque, Fidela, Manuel Gamboa, Jolie, Lydia Baluyot, Robertito Jr. Roque, Dolores Castro, Bonifacio, Rogelio, Filomena, Jose, Mario, Jesu Joy, Jimmy, Carling, Carlita, Junicio Bacani, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalo retang alang makaga nakakarela.
aginawa king banwat yato. O mayupayang Diyos, gawa mo kaming talayingat ning yatong lelangan mo, banking sablang bagay parati mi ang akilaling lugod mo para kay kami. Pakiramdaman mo yung panalangin mi at itugtog mo ing bendisyon mo, karing sablang gumamit at makinabang kareti, parati da kasanang kilalanan, anting pekamayap karing sabla, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lukluk tamo po. Pupurianda ka, Ginong Diyos, sibpang banal, tinubod ming bugtong mo na ketiking yato, banti puna nala kapamilataning pamibubuna king kayang daya, detang silbag na ning upaya ning kasalanan. Tinubod me banti puna na kaming anting meto ng akawan, iya ing maya papastol, iya ing pasbol anong nuding tutuki kaya makalwal at makalubla, upan manakit, manawang pipagpastulan.
Kami ning matibig kasalpantayanan kaya, ipagkalumo ka rin hanggang lulog kaniting pisamban, ing papanatilyan dang mabiye, ing turuda, ring kaya kang apostol, ing pamamirasong tinape, at alangpat ng pamanalangin, ban kanita mitatag kami, para king alang-anggang Jerusalem. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kami ning matibig kasalpantayanan kaya, ipagkalumo ka rin hanggang lulog kaniting pisamban, ing papanatilyan dang mabiye, ing turuda, ring kaya kang apostol, ing pamamirasong tinape, at alangpat ng pamanalangin, ban kanita mitatag kami, para king alang-anggang Jerusalem. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kami ning matibig kasalpantayanan kaya, ipagkalumo ka rin hanggang lulog kaniting pisamban, ing papanatilyan dang mabiye, ing turuda, ring kaya kang apostol, ing pamamirasong tinape, at alangpat ng pamanalangin, ban kanita mitatag kami, para king alang-anggang Jerusalem. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Kami ning matibig kasalpantayanan kaya, ipagkalumo ka rin hanggang lulog kaniting pisamban, ing papanatilyan dang mabiye, ing turuda, ring kaya kang apostol, ing pamamirasong tinape, at alangpat ng pamanalangin, ban kanita mitatag kami, para king alang-anggang Jerusalem. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristo, ginumi. Talakad tama po.
Andi meto nga familia, mi tipon tamo king lagi ni pamponing anak, kamponing banal na espiritu. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo. At kekantimun. Viva Apong Tiago! Viva! Viva Sagrada Familia! Viva! Palakpakan tayo po yung kikatamong patulunan nating Sagrada Familia. Kakaluguran kaniti pong kagat panapunan makatipon tamo, king taulingaldo, king kikatamong pamagsadya para king kikatamong fiestang balen, at kaniting aldo pagmasusyan taya ing ka-fiestan ning banala pamilya ning Nazaret. King kataymikan ding kikatamong puso, kaya katalang kilalanan at pagkalungkutan, detang dakalapinandit, kaya tamang meging sangkaning pamisan medong, mitikuhin kaya katamong familia, pagkus meging dalan tamo ning pamiwatak-watak at ning pamikawani. Viva Apong Tiago! Kita mo man, magkumpisal ko, king Diyos sa may Familia! At kaya kayo Palakpakan tayo kapatid, kung hindi kasamang uling patulunan kasala nating kundi Sagrada na, Familia. kinisip amano at dapat, at Kakaluguran ngayon kaniti po, kakulangan. kagat panapunan Uling nito'y makatipon panigabuko sa kang Santa Linggo, Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sa Balang Anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko King Diyos sa ginutam. King Diyos, sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa na ring kasalanan tamo. Iuli na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Mitikuhin kay katamong familia, pagkus meging dalan tamo ning pamiwatak-watak at ning pamikawani. Viva Apong Tiago! Kita mo man, pagkumpisan ko, king Diyos sa may pamilya. At kaya kayo kapatid, uling kasala kundi na, kinisip amano at dapat, at ngayon kakulangan. Uling nito'y panigabuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sa Balang Anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko King Diyos sa ginutam. Diyos, sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at ing pangapatawad rin kasalanan tamo. Iuli na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Oy paming at syubanwa, alina lang king sabla, inutos meng yatong pabalbiye at kironan mong iting kayapan kapamilataning pamaglalang mo king pamilya ning tao, king pinandit ning kasalesayan, inyanging sabla makasadyana, tinubod meng anak mong mamaleking panahon, maminto ka ring batas ning biyening kay kaming yato, ituro mo kay kaming kabanalan ning makataong lugod, ipakit kay kaming ulaganing biye pampamilya, at saupan mo kaming bibiye-biye king kapayapan busal ning tao, sablang tao, ban makapakira kay kami king biye mo manggaman king alanganga, itinganadwan mi king kapamilataning ginuming Kristo ang anak mo, ang mabibiyen po ang magari kambe mo king gameto nganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga, iting kayapan kapamilataning pamaglalang mo king pamilya ning tao, king pinandit ning kasalesayan, inyanging sabla makasadyana, tinubod mi ang anak mong mamaleking panahon, aminto ka ring batas ning biyening kay kaming yato, ituro mo kay kaming kabanalan ning makataong lugod, ipakit kay kaming ulaganing biye pampamilya, at Pamamasang saupan mo libat, kaming bibiye-biye King king Libro kapayapan ning Sira. pusal ning tao, sablang tao, ban Ing makapakira Gino, kay kami king parang biye mo alan ne, manggaman ing king tatang alanganga, karingkeyang anak, itinganadwan mi king at kapamilataning payiral ginuming na, Jesu ing Kristo matulig ang ning anak mo. metong ay ma, Ang karingkeyang mabibiyang anak. magari kambe mo king gameto nganing banal na Espiritu. Nino manggagalang Diyos, kang manggaman tatang king no, alanganga. maglarin nyo karing kasalanan no. Nino mang parangal kang imano, kawangis ne ning metong atitipon pibandyan. Nino mang gagalang kang tatang no, tumulayo karing sarili ng anak, maramdam yo king Aldo manalangin yo. Ing makabang bye miras keyo, agagalang kang tatang no, ninumang epasukalalub kang imano, papakit no, ing kapamintuan na king Diyos. Ing matulig ning metong ay ma, anak ko, lingapan me itatang mo, king keyang ketuan, eme palungkutan, kabang magyeyo. Agyamang miminane kaisipan, ipakit mo keyo, ing lunos mo. Eme lalapas tanganan, king kabayang nan mo, at sikanan. Uling ingga ka, king metong atatang, makalingwan. Nune bagkus, magsilbing pamayod, karingkekang kasalanan. Ing amano ning Gino, Salamat, King Diyos. ing kapamintuan na king Diyos. Anak ko, lingapan me itatang mo, king keyang ketuan, eme palungkutan, kabang magyeyo. Agyamang miminane kaisipan, Dalita pakibat, mapalad la ding makitakot king Gino, mapalad lang maglakad karing daklat na, mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la, tutukita mo po. Mapalad la ding makitakot king Gino, mapalad lang maglakad karing daklat na. Mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la, di makitakot king Gino. Mapalad lang maglakad karing daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Mapalad kayo, kayong makitakot king Gino, at maglakad karing daklat na. Uling mga niya karing bunganing kayang pipa
pagalan. Maging maligaya at mapaladya. Mapaladya, di makitakot king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Ingasawa mo mga riyang bungang ubas, kilubning kayang pibale-bale. Di nga anak mo mga rilang dutong oliva, makapadurot kingke kang lamesa. Mapalad la, di makitakot king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Nyo makanianyang mi panuanan, ing taong makitakot king Ginoo. Tangalan mesa ng minawa ing Jerusalem, ke kabaning biemu. Mapalad la, di makitakot king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, di makitakot king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Pamamasang ibat, King Sulat ng San Pablo, Karing Tao, Colosas. Kapatad, ikayo imbalen a pinili ng Diyos, kaluguran na kayo. Uloy niti, kailangan kong miblas, King laos pusong pamaglunos, King ganaka at kababan alub, King kamu at kapibabatan. Mipapanupaya kayo at mipapamatawad kapilanmon at inyang pag-inakit ing ninuman king kaaliwa. Pepatawaran na ko ning Ginoo, inya ikayo mansano, mipapatawad kayo. Idagdag mo babo na niti, ngan ilugod, uling iti, yo ing bubuklod king ganap apamisasan metong. Mag-ari sa karing puso yu ing kapayapan ng Kristo. Uling para kaniti, mangayaws misasan metong, anting galame ning metong mong katawan. Maging mapasalamat ko sano, ing amano ng Kristo, labis-labis sanang manatili karing puso yu.
mituruanan kayo at mipanusok king mitmong kabyasnan. Kambening kapasalamatan ang makasalele, kareng puso yu. Dalitanan niya ing Diyos, karing salmo at himno, ampong banal adalit. Nanumang sabihan nyo o daptan, gawan nyo ngan king lagyo ning Ginong Jesus. King kapamilatan ning pasalamatan, ye ing Diyos ay pa. Ikong babayeng talasawa, manusig ko sana karing asawa yu. Uling ito ing sukat yung daptan, antimong Kristiyano. Lalaking talasawa, lugaran nyo lat pakiutusan, mitmong yumuring asawa yu. Ikong penganak, maging mapaminto ko karing pengari yu kapilan man. Uling itiyo ing babyetula king Ginu. Ikong pengari, eyula para tang kakamuanan ding anak yu. Potang mga sira lalob. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Mag-arisa ka rin kayong puso, ing kapayapaan ng Kristo, at ing mensahe, labis-labis miras kayo. Inginuman tabi ake kayo, At kay kantimuri. amamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ikaya kay Ginu. Balang banwa, pupunta la Jerusalem ding pengari ng Jesus para king fiesta ning Paskwa. Kanitang labi ning adwang banwa edad di Jesus. Sino bala Jerusalem at tinagon king fiesta antimoing sadya. Kalabas na ring aldo fiesta, inyang pauli nala, inga na kay Jesus pepay lakwan ya Jerusalem. Dapot iti era kamalayan ding kayang pengari. Balara kaya bere ding aber ang maglakad. Ikwarang may kapaglakad pati ngapon. Bayo reaga na kang penenton karing kamag-anak dat kakilala. Inyang ereikit migbalik la Jerusalem panintunande. Katlong aldo ikit de kilub ning templo. Makalukluk ya busal daring talaturuding Hudyo. Makiramdam ya karela at sakaya mangutang. Ding sablang may karamdam kaya, pigmulalande king talas na kaisipan at karingkeyang pakibat.
May nga pamulala rin kayang pengari, panakit da kaya, at iimana nga na kaya. Anako, ba't makanya ning depatan mo kaya kami? Itata mo ang po nako, migaga na ka king emo nano king pamaninton mi keka. Dapot may kibat ya karela nga na. Bakit peninton yu ko? E yuwari balo king suka tatiku, king bale ng ibpa ko? Dapot atalastas ing sinabi na karela. Tinukiyang migbalik kambera ka rin Nazaret at meging mapamintuya karela. Iimana, sinimpana ing sabla king puso na. I Jesus, sinulong yaking edad at king kabyasnan, babietula king Diyos at karing tao. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurihan ka, O Kristo. Mic test. Ano na pong oras? Bengi na o panapon pa? What time is it? Good afternoon po. Today is a very special day, not just because of Santiago, but most especially because of Christmas and the Feast of the Holy Family. Right? Palampangal Aldo, Pasko. The original Pasko, because our background as Christians is the Jewish faith. Ingamanong Pasko, Pesach, kingamanong salita ng Hebreo, it referred to the central salvific intervention of God. Sanita, they were slaves in Egypt and God intervened. And ito yung paralan ng Diyos para alwal nala. That is what they called the Feast of Pesach. Nga pong Ginoo, pepalakton o ring Hudyo, pepasagip nala, maring umpis na litang pamanintunda, King Promised Land. Flashback or flash forward, ita mong Christian, pati nating ganang kultura, tao king yato, may payabutanan, at hopefully maging Kristiyano, ang ginutang Yesu Kristo, through His own passion, death, and resurrection, may kapangadwata mong Pesach. Linipat na katanin Diyos ngini from slavery to sin to the freedom of the children of God. So, if I ask you, which is the most important feast for us Christians, don't say Christmas. Agyan mga kasan tayong Pasko. Why? Because a baby cannot do anything. Ating yung agawa yung baby, nung kumyak, manyag gatas. It took Jesus another 29 years by yalage, panaral ng Ebanghelyo. Anya, kenta mo kahit itang Kristiyanong Katoliko, medyo mailan tamong deeper education in the faith. So, nakuntane pa ito. Today is Holy Family Day. Mumudang lulub king isip tamo, the Holy Family of Nazareth. Right? Joseph, Mary, and Joseph. Of course. Do you know why this feast in the new revised calendar, it's now celebrated on the Sunday between Pasko and Paskong Bayang Banua. Iwapansin nita, 25 December. Mamilang kayong 7 Aldo, it's New Year's Day. Aduang Pasko la rin. Paskong Bait, Paskong Bayang Banua. Nga daring ninunutam. Because families are usually at home. Maraton lang ka rin pibale-balera.
makaride ko po. Marathon lang ka rin Balera during this time of the year. So, in Santa Iglesia nga na, let us dedicate the Sunday between the two Pasko to the Feast of the Holy Family. So that our families, rich and poor, educated and not educated, potang damdaman din piyesta na ning banala sa pamilya. They will look at their families and pray that their fathers, their mothers, their children will get some of the holiness that Jesus saw in His own family. O yan po, yan yung Santa Iglesia, yakabud, mumutos. Tinlangan, kabaldugan din pami, arrange na rin piyesta. So yung pangadi ko po ngayon kaurasan na ito. Misan tamong miyagetiking yato. Most of us will be called to start a family. Thanks be to God. Ating vocation to family life. Nung ali, mapupudya yung lahi ng tao. But it's not enough to bring about new people in this world. They need a lot of love and care and understanding. Yung pamanahid pamilya, mo, pamamiyay kabiyayan, pamamiyay bakal, pamamiyay auto, pamamiyay ganaganang paninap na ring anak, gadgets. I think our parents in our time, itang generation ng minuna, we had very few gadgets. At tandaan ako pa kanita, kunwari mamiyal luwang taong telepono, nano yung telepono tamo, patinta cellphone, ala, kumatang latang gatas sa ugse-ugse, bususan tala, di ng talang sati, kunwari, magtelepono tamo, hello, hello, hello. Siyempre, damnaman na ka, at suban na kita yung kasabi mo. I don't know if you agree with me. Piku, tambubong, sa likutan ng masala yung bulan. Kasayata kanita lang gastos. So it doesn't mean to say that because dakal tamo babiya ka rin anak, panasig ng tala, natutod na. Sometimes depriving our children, our grandchildren, of even certain legitimate things that they might need is the better thing to do than giving them everything. So, ito yung pangadi ko. Let us be happy in our families. And happiness will not come just like that, automatically. Hard work, darim, ima, tatang, ding koya, ding atsi, ding wali. Nanding papunta kita ako, isipan kayo itong minulang eran. Ding eran taluma. Kaya kwayan la, tablala. Yung minulang panahon ng pengari ka, talagang dapat ikaw maisip king pamilya. Kapanintunan, diskarte, etc. etc. Ding anak naman, bala mo ding eran, balitang lang. O nangisip ko baliktad. Itang balitang lalam, bibit-bitano rin ang atsubabo. So ako makanya ng isipan ko. Uling kanya-kanya tanang biye, kalingwam no rin kapatid mo. No. If you are the pangane like me, pangane ako. So, pakibalak ko rin kapatid ko. Kaya tawin ng panahon din, pangane, bala mo kakadwa lang pengari. Ano po makanyan? We look at our eldest as another parent. So, saan makanyan tamo? Piyesta ng pamilya. Okay. Pangadi yung pamilya yun Sakit. Kabiyayan. Dinganak. Dingapo. Tumod na sana ang pamamili. Kimbira. Nobody can make your life happy. It's only every person for himself or herself. Ilang pwede mag-decide. If they make the right decisions, then they will be happy. What is happiness for us? Dalita pakibat. Kung tayo na yung dalita pakibat, Mirabilia, natutulog na kayo. Mapalad na. Ano yung dalita pakibat? Okay, go. Flash. Please flash on the screen. Wait. I think I'm wrong. What is the dalita pakibat?
Okay, takyan tayo ng bayang words para nating makitakot king Ginoo. Okay. Ken, sige. Do it again. Come on. Organist, wake up. Wait. Dati ko pong papaswitan din niya, mamaswit ko eh. Mapalad lang. Mapalad lang. Maglakad ka rin daklat na. Mapalad lang. Mapalad lang. Mapalad lang. Very good. Then nga anak kini, very good la. They say, Simba, no good la po. Kasi papubalo. Can you please raise it a little bit? It's a little low. Taas mo lang konti. May tena. Tutukoy ko po, papamakbungan tayong pisamban. Mapalad lang, di makita ko ting. Yan, sige niya pa po. Mapalad lang, maglakad ka rin daklat na. Louder. Mapalad. Sige, louder. Mapalad. Mapalad. Then, citations from Scripture, ating lang kabaldugan. What does this short passage mean? Mapalad nating makitakot king Ginoo. Who is the person who fears God? He's the one who is afraid that if he doesn't follow God's commandment and teachings, may katudato din biyena. Kasi nga pong ginuya, His kabiyasan, His wisdom. So He knows what is good for us. Nakapot ang kalupanadan, ang poyeba. We make ourselves into gods. It will never work. Ang nanong milyari ka nga doon ng poyeba, di pa hamak lang. May dami tap. So God loves us so much that He has been sending His Word to us. Niya alang nisang alang pamamasa. The Word of God is a guide. It's a manual that if we follow it, if we walk the way of Jesus, it will give us salvation. So ako ito'y panalangin ko na actually, may overtime na akong magkakanini. Pasensya yapong kaliguran tamong yapon siyan. Ako pa ka nung muna. Bali naman, impapatamong yan mula dili. May kiapuswata kayo. Impapang yan stone lagi yarugo, maka-wheelchair ya. Kaya nang magyari ka ako. Kailangan ko pang mag-wheelchair, may lalaring masalis ng bitis. So, pari, may ka-freak accident. I was in and out of the hospital in almost a month. I've been out of circulation from August till now. Baliyo, anak ko sinisyan. Normally, may itong kumisang Sabado, tinango kong kadwa, ulim, malunos ko karesi, karene santay ni Salala magbisa, karen milyari. So, how did I take my sickness? Sabi ko, Lord, you gave this. Paintulutan mo milyari ka ako yun Sopan mo ko, ebok pa bread. Ano na ako, mga pepa bread. Kung nung alin, nung pepa bread na wala na ako. Na ako kakayabing Secondly, I believe that once you do your best, in spite of our imperfections, to serve the Lord and His people, to serve His people, and to serve with His people, nga pong ginumay ito niyang paralan. Lalo and this is being a little personal, this is true to life. At Duang Hospital, Balong Hospital, yung mag-check out na kay Bill,
Luwalungog kaya nga 200,000 in bill. I was at word. So sabi ko, Lord, take over. And He did take over. Aside from the little savings that I had, I tell you, some people from this parish, they dug into their pockets to help foot the bill. Munang dili rin nga anak ka, manipad ka Chocobetis. Susopan kong mabiyasa king pamagkanta. Believed ako. Then GLC, they chipped in more than 60,000 para sumab yung bill ko. Yung Mirabilia and the Mirabilia board, another 60 or something or more. Plus individuals. Plus yung pamilyang Gozom, mamaging bala mo, second family ko. So, minuli ko yung hospital, era ko sa ibating gwardiya. Because may cover yung mabilog-abil. So sabi nga pong Ginoon, anong buri mo sabihan ka ako kanini? Why did you give me anything to worry about? Siguro sabi na, I'm giving you this experience to tell you that so other people, not just priests, can have the same beautiful experience. If everybody treats one another as brother and sister in that big family which is the church, the big family of God here is the church. That is why we love the church as structure. Kaya hindi ko may binyag, hindi ko may first communion. So it has a sentimental religious value. We want to preserve it. But most of all, in dapat i-preserve, itang masanting nga pamiyog na yung tamo. Kilob na rin pamilya. Ikong tao, Betis, babating Italiwa naman tang magaling yung pamangarpintero. O na namang kabyas na ng importante. Importante as human beings. You are true Christians. And a true Christian is one who loves. Baliyo, meto na mo ba kay lakon? Apong Tiyan, paano kaya marugo na may pakabayan ng kay. The word family. Do you know where the word family comes from? Lolo, nyo ko pala masuwang ko. Ako man misdang ko. Uling-uling balo kayo mag-Latin. So, nag-review ko. The immediate meaning of family, famulus, familia, famulus, famula, servant, alipan. Makanya niya yung society na ring Romans. Di makwalta, ila ring the cream of the family. Di nga berang sangkatutak na alipin, lalakit babae, o reta yung garelang pamilya. Ang aking banda to, limadala ring itang setapay tamadda, malakwan niya yung word family to mean our families. So, taking the cue from the root meaning of familia, nga naman sasabi ng Diyos kaya tamo, consider one another as a servant of the other. Parents must see themselves as servants of their children. Children must grow up knowing that one day they will also take over and become servants of their parents. Everybody in this community, look for the happiness of each one, not for your happiness. May kwalta ka man, may bantog ka man. See your happiness in sharing. That's true happiness. So, ito yung pangaldi ko kayo na sana, pagkamang loob ka, Betty Sara, Pueblo Levitico, yan ang pagmayabang tamo kita, nung tao ka, Betes. Yung pagmayabang tamo, yaytang tunay lang Kristiyano rin kiti. May kakalugod lang, malugod lang asawa, malugod lang anak, malugod lang pengay, malugod lang neighbors. That should be the thing we should be proud of. In totoo na, ay talakad na ako mga kanta, makunak yun. In totoo na, ay kumansara datang yun eh. Uling,
pa talaga makatalakad. But I could not forgive myself if I would just let this go by. Because somewhere along the line, I spent almost 9 years being a part of this family. And I have very, very good memories of my time with you. Anya din yung paring akakayabe, yung masayala. There is something unique in the life they live with you. And I hope you keep on multiplying that so that not only the priests who come and go, but that everybody who come to know you can say, truly, these are true Christians. Viva Punchago. Do you know the meaning of that? No, don't repeat after me. I want your repetition to be quiet. Viva Sagrada Familia. What do the Spaniards mean? Sana tayo kakalingwan, itang gewa ng Punchago. Ita kakalingwan, ing gewa ng Sagrada Familia. Lupan tayo. Be other Tiagos. Be other Sagrada Familia. That is my prayer for you. Thank you for having me. Who knows, next year you will pray for me among those who have gone to the next life. But I will pray for you wherever you come from, whether you stay in Betis. Please say some prayer for me too. Thank you. Po manyaman mo muli ang giyang makabaya magsonay lolo, manyaman pamuri mo muli king balematua. Nyaya ko po uling makabane po itang sona ng lolo, at nakalta mo abalo, ing tauli ko mo pong panabilin. No ka rin ko man po mga paras, kalupan ng Yesus sa melakwan king templo, makanano ko man makapasyag kabyas na natgelingan ka ring aliwang lugar, kalupan ng Yesus, always find your way home. Panay ko pong mumuli, King Lugalayti. Talakad tapo. Credo in unum Deum. Credo, credo, sasalpantayak Sasalpantayaku king Dios, amayo payong tutu. Amen awaking banu at labuan. At kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo, ami pangagli, kapamilataning banal o Espiritu. Mi bayit yaking Birhen Maria, Linasaya lalam ng Poncio Pilato, mi pakuyaking krus, mete at mikutkut, mintayaking labuat daring mete, king ikatlong aldo,
sinubliang mebie, ibat karing mete. Pepay tasya banwat makaluklukya, wananing Diyos ipang mayupayang dudu. Ibat karin magbalik yang mukum karing mabie at mete. 슬픈 타요 kuking banal Espiritu King banal na kapulungan katoliko King pamisasan metong ding banal King kapatawaran ding kasalanan King pangasubli ng mebeling katawan at King biye alang angka Kaniting ka-fiesta ning banala familia ning Nazaret, manalangin ta para karing kikatamong familia at para karing kayanakan at makatwa kabang nga tamong manalangin. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding hanggang kayanakan king yato, kamtanda ing sablang pamangan, lingap at lugod a kailangan do. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding magbabayin tao at magdadalaga, asog puro ing karelang duda at kapiguan. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding pengari akwarong aintindyan, ding kayanakan at ilan naman intindyan do ring karelang pengari. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding usto na king edad, manatili lang anak a puso, at magumpisang biye at king milabas. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding masulong na edad, era takman impamagdili-dili, at milako kapanaligan, malingap lasanang mitmong kagalangan at lugod, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banitangan mikagyu tamong mibiyebye, payapa, kaya bening metong at metong, kambe ng Kristong mibubuklod kaya katamu king ligod, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Yabetala naman king kikatamong panalangin, dahil kapatad tamong masakit at kapamilya, lalong-lalo na among Paul sa Hagon. At yabetala naman karing kikatang panalangin, dahil pakamalan tamong kapamilyang mayang unabiye. Oy, pagalame na kami ning kekang familia, sopan mo kaming mibiyebye anting kekang anak king meto nga kasal pantayanan, meto nga kapanaligan at meto nga lugod, kapamilatan ng Kristong ginumi.
ning tinape, abungan ng abun. Ipagalan ng tao para kaya kami magawang tinape ng di. Purin Diyos, ang kapamilatan ng Diyos. Purin Diyos ng Diyos. May patingin, nakalakban ka rin Diyos. Manalangin kayo kapatid, baning kay katabang daon, matanggap yara paning Diyos, sibpang lubos mayupaya. Tanggapan saning ginom, iting daon karing gamat mo, king kapuri ti kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katayang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, say pami, tanggapan meting sakripisyo at king kapamilatanding panalangin ng Maria, ing virenin ning Diyos, at ing esposo ng Yose, pisan metungan mo sana rin kay kaming pamilya king kapayapaan at lugod, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At keka, iyat nayo ring pusoyo. makayat nanaw, Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. iti karapat dapat at matulid. Unepin karapat dapat ampon matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karino ipa. Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kingaldoy ti kakatman mong tularing pusumi. Ngening akikilala mi kang Kristo ing pangapayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya. Dapot ngeni mayayakit yang anting metong ke kami. I Kristo yung anak mo bayo pa yung sablang panahon, dapot ngeni mi bayit yaking panahon, di natangya ba niyang ating sablang bagay king kayang sarili, bani balik king pamisan metong king kabilugan na lelangan, at tayraning ketawan ibat king pangawali na king kekang kayarian. Ulinita kambering sablang koro ring angeles karin banwa, taralit ming kekang ligaya, layon makiabe nga lang tuk ng babiye kapurian keka, ngaming ang pupuri.
Ika pining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli nitay panigapumi, itugtugming espiritu mo, ante mo yung titi pangambon, karetingahin mi, ban pabanala nala, at para kay kami, gawa na lang katawan, hampon daya, ning ginuming Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya. At bayo na kusang lubdinaw ning bien aking pamaylas sampon kamatayan na. Kinwaning tinape, pepasalamata na kampon pinuri. Pirasonet dinwang ni karing disipulo na at ngana. Kuanan iti kayo ngan at mangan kayo kaniti. Uling itiing katawan ko, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibay na kang pepasalamatan ng puan pinuri, dinwang niti karing disipulo na at ngana. Wanan yeti kayo nga at minum kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang puan na lang hanggang tipan, pamibubu para kay kayo ang puan para karing sablang tao, wan kita may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo itiking pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Cristo din kaya, inyang yaning gaganakan mi o mapamakalulungin pa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mi, daraon mi kikiting tinapi ning bi at poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaka, darapan mo ampon sumuyo keka. Kaming ansa ng misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal na Espiritu. Ganakan meo ipa ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban miganap yaking lugod, kambyan ng Francisco, ing Papa mi, i Florentino, ing kay kaming obispo, ding kaparian ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan, ning pangas subling mebye. Idala mo la at ding sablang mayango na biye, king pakalulumo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kambe ning Nona Virgen Maria, ingindo ning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposo na. Kambe ring Nuan na Apostol, kambe ng Santiago, at kambe ring sablang banal. Amay bibiye kalugod-lugod keka, king kekaban ning panahon. Apor yan ang pong apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Hesukristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumding Espiritong banal, pupuryan da ka, at parangalan, manggaman, hingalanganga.
Anti mikakapatad at meto nga familia, maus tamong ini, king ipatamong at subanwa, kapamilya taning panalangin na tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. At subanwa, isang banyaing lagyo mo, tatangke kami, mamagari mo, ipaminman niya ilubo, etisuli pantibanwa, etisuli pantibanwa. Kalan mi King Aldo, Biemo King Aldo ngeni, at ipatawad mo ring salamike ka, anting pamamatawad ni, karing mikasala ke kami, emuke ipaisaul King tukso. Nunay kabus, ing marok. Ikabos mo kami, King sablang maroko iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan, King panahon mi, banking kasaw paning pakululo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan at mikabyus kami ngalang kasasagkulan karing sablang kaligaligan, kabang panayan ang pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Kapilan paman. O Diyos, sa paming ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal kapulungan mo at pamayapan ng ponpisan metungan megpangking kaburian mo, ika mabibiyan pon magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sanang parati kay kayungan. At keka, Ing antimo. masayang paralan ni dakitangin, iking balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad.
Pakamalan kong kakalaguran, yo ing kordero ning Dios, yo Yesu Kristo, ing anak ning Dios at anak ng Maria. Nyo'y milalako king kasalanan ning yato mapapalad tamo, hikatamong mayayawos makirake king apunan ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap ke ko, dapat yag kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, salangang gaming pagnasan ming mibiyabiente di Jesus Maria Tose, king kapayapan kayabe mo at ning metong at metong, iti sanang pamakinabang, pasik na nga na kaming marap karing kaligaliga ning biye, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tamo po. Maya pabengi po, kaya katamongan. Kang among Josel, kaya katamong kaluguran na Paris Priest. Kang among Red, kaya katamong kaluguran na Parochial Vicar. Kaluguran tamong among Gian, among Greg, among Raven, among Juan Ronald. Our Honorable at kalugod-lagod na Mayor tamo po, Tonton Torres. Our Councilor, Jovi Tulio, then pong kalugod-lugod tang sponsors, kareng blessing da pureng mayari tamong projects, kaya kayungan pong tinagon ngayon Aldo, kabalen ming Betis, Maya Pabengi po. In behalf da po kaming pamilya ng Apong Goding and Apong Floring Gozum, madagol da ko pong pasalamatan, ikang iyungan po na benging party na daning project sa mayari na ning BFC 2024. Dakal pong dakal salamat. Pero ini po impeka importante, kaya be miya po yamong Gian, yang iplano miya po ini during our term po, BFC 2024. Pabren nyo pong yening Aldo, idake ko kaya kayo ing metong nga makahawang lugod. Metong yang makahawang lugod, adinake ng among Greg, emo ka na ako, kareng pamilya ko po, dapat maging kareng marakala betisenyo, patutula po kanini. Lalo na siguro iamong Gian. Burike pong ganakan, kaya beyo, ing malalam ng lugod among Greg, kaya katamo at king balenta mo. Malambat ng panahon, manibating meging kura paroko taya po. Dapat, ing dinake na kaya katamo, migitya pa karing musikang panabilin at lalakwan na kaya katamo. Migitya pa king lugod at disiplinang king liturhiya, dinake na karing dakal. Dapat, ing likwan na, ing malam ng lugod, king balen betis, lalo na ing kaya katamong pisamban. Baluan niyo po, ing tema mingening banwang fiesta, milabas balikdan, muli king pibatan. Hanguya king madalas ng turong among Greg kaya katamo, king ikatang betisenyo, metong tamong mo pong pamilya, ating matwa tamong bale, na dapat tamong uulyan, apining malago tamo pong parokya. Iamong alayang sawang tinuro emo musika, dapat tiro nakatamong misasan metong, at miyabe-abe, anting metong nga pamilya ning Diyos. Deng turo na kaya katamo, talang pakamalan, anya deti, mipapasala, king balang metong kaya katamo. Among Greg, salamat kaniting makahawang lugod ning balen, king balenmi. Eka man po tubong betis, pero betisenyo kapake sa karing dakal kaya kami. Anya among, aburen, yung itatakmiking puso, at isipan mi, deting turumi, at tandanan dakang anting betisenyo. Ausan mi po ngeni, ing kaya katamong kaluguran, Honorable Mayor Tonton Torres, at i-Councilor Jovi Tulio, ban igawan, ing meto nga pamagkilala, kang among Greg, kaya katamong kaluguran. Basa niya pong Councilor Jovi Tulio, impong award. Ene po balong among Greg, ni surprise tayo po kaya.
Maya pa bengi po. Ngayon pong bengi ni at so kami po keni para ibye ya po yung metong agalal kareng kening metong meging kura paroko tamo po keni king kabetisan ne po kang among Monsignor Gregorio Lasatin Canlas. Pabustan niyo pong basang ke po ini pong resolusyon na gawa tamo para kaya. Republic of the Philippines, Province of Pampanga, Municipality of Guagua. Excerpt from the minutes of regular session number 97. Sangguniang Bayan of Guagua held on December 6, 2024 at the Sangguniang Bayang Session Hall, Guagua, Pampanga. Resolution number 188-S-2024. A resolution declaring Monsignor Gregorio Lasatin Canlas as an adopted son of Guagua in recognition of exemplary contribution to the cultural and spiritual growth of the community. Whereas, Monsignor Gregorio Lasatin Canlas, during his tenure as parish priest of St. James the Apostle Parish in Guagua, Betis, Guagua, Pampanga, played a pivotal role in fostering significant cultural and spiritual development in the community. Whereas, St. James the Apostle Parish, renowned for its Baroque-style architecture and designated as a national cultural treasure, became a center for Kapampangan liturgical music, largely due to the influence and dedication of Monsignor Canlas. Whereas, Monsignor Canlas was instrumental in the construction and musical direction of the bamboo organ, a unique and vital instrument that continues to enhance church services and enrich the worship experience of the faithful. Whereas, Monsignor Canlas founded the Mirabilia Day Foundation Incorporated, an organization dedicated to nurturing young musical talent in Betis, which provides scholarships for young individuals to pursue music studies in college, thereby ensuring the continuity and preservation of the rich tradition of Kapampangan music. Whereas, Monsignor Canlas also established the Mirabilia Day Children's Choir, showcasing the musical talents of the youth of Betis and providing them with opportunities to express their faith and culture through songs. Whereas, Monsignor Canlas is widely celebrated as the father of the Kapampangan liturgical hymns, having composed an outstanding 901 hymns over the past 57 years, leaving an indelible mark on the liturgical and cultural landscape of Guagua. Whereas, the legacy of Monsignor Canlas is not only embodied in his hymns, but also in his unwavering commitment to the cultural preservation and spiritual enrichment in Guagua. Wherefore, the Sangguniang Bayan of Guagua, Pampanga in session assembled. Resolved to declare Monsignor Gregorio Lasatin Canlas as an adopted son of Guagua, in recognition of his invaluable contribution to the cultural and spiritual growth of the community. Resolved further that a copy of this resolution be furnished to Monsignor Gregorio Lasatin Canlas as a testament of the municipality's gratitude and appreciation for his unwavering dedication and contribution. Resolved finally that this resolution be made part of the official record of the municipality of Guagua
to honor Monsignor Canlas' enduring legacy. Unanimously approved, Rosana G. Pelimco, Secretary of Sangguniang Bayan. Attested, Benjamin Lim Jr., Vice Mayor, Presiding Officer. Approved by Anthony Joseph S. Torres, our Municipal Mayor. Thank you po. Kayo po tabi kakawani, aliwa mo po yung betes yung kaluguran ko. Ipaintagon po, may destino ko kete. Naging mitya kayo para may bait na rin dozens, hundreds of songs. Mumuna lang pong magkakanta kete. So ongoing po, even after my accident, anyang pwede na akong misip, marap kayong computer, pinuwersa ko na yung sarili ko. Sabi ko, nung gawa ni loob ko, baka elang may bait. Dahil nga liwa pang bisang may bait na kanta. Just one last item. I not only am showing my love and appreciation for the parish of Betis. Remember, our province has a provincial song. Kapong musika na nito, yung makarap kayo, yung ginawa. Kapampangan mi sa pwa. Kapong melody na nito, kakuya po ita. So, aliwa mo po yung Betis yung kalaguran tamo. Kalaguran tayo, kapampangan tamo. Ano po. So, dakal pong salamat kay kayong minisip kanining project. Ini. Karagdagan mo pong kapasalamatan, pasalamat tamo karing Betis Fiesta Committee 2024, apanin mo nang dinganak ng apong Goding at Floring Gozom. Willie Gozom, Vicente Gozom, Matilde Gozom Imbo, Lerma Gozom Aquino at Dingkarelang Pamilya. Pasalamat tamo naman kang Engineer Adrian Lagman at ting Betis Concrete Manufacturing Products, many mo na karing construction projects ni Betis Fiesta Committee 2024. Kambiyan ng Arnulfo Kayanan, Bong Lagman, at Ding Kayabera, Ngeningaldo, may bendisyon la ring kekatang proyekto. In parking lot, king gulot ng liturgy room, in retrofitting ng canopy, at in multipurpose stage. Pasalamatan tala mo rin, Diamong Gian Sagum at Bishop Florentino Lavarias, king minunang suporta da karening proyektong areni. Katatawalian po, burik yamong personal pasalamatan niya pong Greg, lalo na king kayang dinake, king larangan ng liturgical music ne po. Mipalyaring dakal ko homilyang daramdaman, mensahi at pamipalino king ebanghelyo, pero maralas, ene sambutan ng metong kakanta, i-inspirasyon aburi ng ibiyag katamo ne po.
Nyapin po na kayo magbisa kong mete hanggang nanoy pamampamanyabiyang ko ka rin. Potang ikantada ni idalara ka. Mamiyang kuswelo at karatunan na loob karing makirandam. At makanyan po ing gagampana ng tungkulan ning musika binyena kay katamong Apong Greg. Apong Greg, dakal po salamat. Talakad tapong init, abi-abi tayang parangalan, ing katamong patulunan ni Santiago Apostol. Para po king kaya katamong tauling bendisyon, muntatangan po kaya tang arap na ning stage, pan kanita makarin maganap king pamamendisyon king multipurpose stage tamo, ating pamamye king tauling bendisyon.